Khangminashi Manipur Tharamasibu, Miding Tabiriba, Mayam Punamapu, Ahanumaka Tram Nokchiri, Nasisu, Miam Gidamakta Yamna special to guest Amakak Equina Pudra Lakchiri. Nasigi Equigi guest Asina, Manipurgi, Manki Doraba, Amad Sung Sidara Cluba, Equigi art form Havidi, Subika art form Masibu, Yokatnaba, Conserve Tonaba, Kanahona Biriba. Artist Samakakning Sequina Pudin Luxury visit. He is now also serving as the assistant professor at the Department of Fine Arts in Manipur University. So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Dr. Yumnam Sapha Wangam Apanthoy. Welcome to the show, sir. Thank you so much. Ahano Maktuda Impact TV Amadi Impact TV Bu Ying Biriba Manipur gi Manung Amadi Mapanda Lakraba Kui Chili Nausing Bu Ahan Maktuda Ina Kaikunabam Dikun Zeri. Yaunungai Oza Quide Ozaga Quina Warish Hanabagi Tansa Singazer Kosavatara du Matang Namatam Naya knows a Warish Hanavasi Fungi Sigi golden opportunity Loxer Kanda Manipur gi Quigi Maitegi Suvika art form Habasiki Matang doza Quay Kando Yamakaxley Hatar Ozananga Siling Biring I said Quimian Punamax in Lighten Tobio was a Waris of do Poina Quina Kangzaning Basequigi Subika painting Habase. Was a magi origin secondary the give no kadagi hork po oigadoino, other matang hanantang hibio. The saying question sigi question sampaze amadi question sigi aina answer se kumdringai mangoin and aina kagumo wahi kretang I mayam the tamram bana aigi apava oigadrasum aina sana sum tamzage. A hand but the quigi subika the like ki machachi haitareko. Masi aina yana na aina uzaba funkivase Ozamutua Badugi lyric illustrated manuscript of Manipur Hiva lyric 2005 the Ozana Fongbi Kibalaxe. Sizidagi Sigi lyrics in a maram orga aina Sigi lyrics yana uba funkio never. Almatam to the Aquati Infant Art College the lyric tam liver Quigi Satra Moidi. I samang matam to the aina 2006 Haitargadi third year gumov to Karakare. Maduda yana na sigi like the encounter to but I na masigi like se palm magasu a yekpa punkide. Aduga like se Canada hangatavano hiba hidi further madsigi information nasagi like to the pangbanataba atopa hangninki but mayama lake ko ado matam to the satra mo ina a certain my academic kano ingatava levanina I madu for rest study day to bungam kide. Hai haina I first didi hojiksu hai tare I ngarangan katanya subikagi laik sida ina kutapa pangzabase yamna wali hai tare ko aduga kana gumba khara ngasi ngarang dasu khoina subika art sing ngarangan da khoina exhibition tawr matungda Facebook ta kai da khoigi anoba subikagi machati oiba aduga puya khara phangbagi wari kaksu mayam na ingon information pirakpa hoeba aduna we need to search more. Aduna si ahanba khoigi ahanbagi subika haibase mutua bahadu ozam mutua bahadu ki khangba hogjarakpani aduga subika laik se tasengna hargadi lyric haiba lyric sida illustrated manuscript khatama khaiba aduga laik sing sigi macha singjidi manaragasu one term khoigi Kang Hena Tunaba, Haidare, title of Piraga, Madugi umbrella the lady, like Chingse, like Chingse, Luina Manova, Sing the Kupsan Jaraga, Quigi, steady to with the hand, Lihan Nava Haidare, Subika Haise, Quina, Inona Hunter, Quina Tonba Hose, Kivani, Ado. Can I quigi Nasai Putoriba lyric Anise? She said Taseng Hargadi, Subikagi, Heidi, Equina, Uriba, Puyagi, like Singse, Sizimagni Havidi Haklangani, Kainakanda Sireda Aina, modern element, Amadi Agi technique itself, it's very different. Young Wiser, there was a Ozagi Hozigwahi, Karasetaza, Matam, the Havata, Quidazu, curiosity, Makaxriam, kind of build up to Wigi, one of the authority Havata. Ozana Hozipan, we give Matam, the Quigi Subika is like a kind of related with Quigi Mani, Maitegi Havata, manuscript, Puyasigas relate to Wigi, Matamakax Fondu Pidi Havata. See Matangs a Quina Puya, Karating, the Matam, have the I don't think that all of this Puya contained Suvika art. Adna Karamba Makalgi Puya, no Suvika art thing. I think Matanos is something. I couldn't see Matang Yamna Pagadaba, Yamne, Kanjako, Adubo, Aina Kra,
पाजरुबा हाइतारेने सिंगदगी अइना खंगजरकपा हाइतारगदि ओजा इंद्रमणि ने इबा मागी लारिक तसु खोगी सुबिका से मखल तरुक लैरी एक्जिस्ट तौर लैरी अदो पुया सिंग अदुदि खोगी सुबिका चौदित सुबिका चैथिल सुबिका लाइसाबा अदुका सम अदुगुम्बा अदैदि हौजिकी केनो से ओजा मुतुवागी लारिक से सिदसु अखोइना सुबिका खक्तंग पंदबा पुया सु यावरिबा खुदलो का हाइबा नुमित खेंचेंगलोंग था खेंचेंगलोंग का हाइबा को अदो खेनरी से कइनो कांदा ngसागी सम अखोइगी पुया सिंसे सम येंगवा मतमदा अनि थोंगना एज एन आर्टिस्ट अमो होइना आई अनि थोंगना उबा याइना इन खंजै को मरमदि अहान बदो अखोइना उरिसे text without the illustration amana text along with the illustration yawo sing busineba akoina subika laik ta akoina onthok sarba phangi se ana laik sugumba laik sing se kana gumba amatana laik sibu ibiba amadi laik se karamba ningthongna sida igadabani nangna igadabani natraga nangna sigi laik se paigadawni hyposak sigi particularly khoi the mention taram deba ana sigi laik sing se tasengna yengubada khara ओजा सिंह इरंबदा मोइना हाइरिसे एस्ट्रोलॉजी का हमना मरिम लेनबा को मसिदा मैजिक की ओइबा पोमांग चेमांग तोबगी वारी को अदगिदि नंग अदुदा तौरुनु नत्रगा नंग अदु तौरु तारगदि सि तौबियु सि इरात पूजा तौबियु सम काइंड ऑफ ऑफर तौबियु हाइबा असिगुंबगी टेक्स्ट से सिगा रिलेटेड ओइनबा सिंह से अयाम इलस्ट्रेशन से तौरमे याम नुगाइजे जताजा मतम हाइबदि अदगी ओरिजिन स्टोरी अमा खक्ते खोइ दजु कितंग आइडिया अमा खक्से फंगजरे हाइबा तार ओजा मखाताना हाइ अइना मु खंगजनिंग बसे ओजाना ममांगदा पनबिखिबा मतमदा इन इंट्रोडक्शन दा पनबिखिबा मतमदा ओजा खोइगी ओजाना हजे खुद थाबिरिबा खोइगी आर्ट फॉर्म सिदि हाइबदि प्रीवियसली लेरंबा सुबिका लाइक ता थेंगनाबा दुगुम्बा illustration do adagi su kitang modernize tauba elements of modern elements me am ka gyawar adugumba kaino ma khak ne so haibi uza sigi matang da so kamaina differentiate taugani difference between your subika art and then traditional subika art matang da so haibi hoi aikoi gi posak khudima ki magi functional value lei ko aduga aikoi ne historical context se koi hojikta yengo matam da ifang phang de information se ana kaigumba aina hairu tar ga su ai gi oiba yamna subjective oiba posak oigadra haina aina khanjai haitare aduga ngasai gi modern element se kamai to ge matam da ngasai gi hairiba subika lai saba subika chokdita yemi ba lai khuyang si mi khenai ko adagidi particular matam dugi magi socio political magi keno su khenarangani ada historical context su khenai ada aidi inong nova adugi matam du da hingudraba haitare inong nova west ki institution amada digi aina larik tamjaraba misa ama khangneba haidi ai koi hojikta akoina tamisidi mi ama mana yekpa ade color hare already akoina market ta phangba commercial color ke ka sijinaraba madugi technique tu na henna khuloiraba skill leiraba mi ama neba ana matam dugi laik to aina style khara katang katane ni sida pusanjarapase not exactly my form magi plop mak aina sida plop copy tok sele habati madudi aisu habati nuaite ba ko khara makhai di ai mai machache purokna na ba haitare ne khara makhai di ai purakta ba yada ba khara di ai pusale samna kanda hojiki modern elements ida kamai to ge matam da tamoso migi nong ne irek pa khoi ge and that is why Manipuri myths retold it magi narrative ki khutau sida kari akhoi particular akhoi chapter khudimakta hero heroine ko adagi the main oiba character of the particular story dugi samna kind of fawai bi haire hojiki susubika haiba laik se amuk chatla se ba yeng matam da fawai bi hai process amta yem banate ba ado sigi fawai bi se karamba masak oida di fawai bi hena yeng bada nungai gadage angang amana he yeng matam da fawai bi ni haina khangna na ba kari hap gadage hai process se ai mugi matam de de kitang maga nakna ba element like to go susana na ba samna kanda phawai bia haiba nupi se any kind of figure found in the subika the lese khara pusanjare ba aduga magi phanek ta kaida ma se amna rich oiba a divine oiba adu targeti mangonda yamna khoigi common people amanataba kitang adugi represent tawna matamda kitang exaggeration magi figure da adagi di magi
ꯐꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯨꯕꯤꯀꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯧꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯦ ꯈꯪꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯧꯔꯥꯗ ꯐꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯧꯔꯥꯗ ꯐꯧ ꯐꯧꯔꯒ ꯐꯧ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯧ ꯍꯥꯞ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯧꯔꯥ ꯑꯃ ꯌꯦꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯧꯑꯣꯏꯕꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯐꯧꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯔꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯃꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯠꯁꯥꯡꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯛꯀꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯤ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯛꯀꯦ ꯏꯄꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯡꯐꯩꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄꯣꯔꯛꯑ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅꯕ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯏꯔꯛꯄ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯂꯨꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯏꯂꯨꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯦꯛꯁꯀ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯁꯇꯨꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯛꯏꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤꯛꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯥꯏꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯋꯦꯜ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ both magi ideas and techniques mayamda pulap le define to bise oza makha ta na moina khangjaning matam jda you know this sigi questions ekoi gi interviews sigi da makta su quite important of questions amasu oi gadoni and then akoi gi guest mayams na su so na khangne ngani oza tatna scholarly people mayams na Manipur gi especially Manipuri context tatna scholarly people mayams na haine vase Manipur gi oina de akoi gi art form se akoi gi performing arts study amna rich oi batar ga su Manipur gi oina de visual arts se leiram da bagi mong da adum akhoi da portray to biba adum puthok biba ha batar ado habdi ngasi akhoi oza hoi mayam pundana adagi oza somi hoi mayam pundana ha batar ngasi sigi art form se akhoi gi public platform da public domain da puthor ku matam study adugi hana leirame narrative tol dagi kitang na thaira kanda Manipur gi oina so akhoi gi visual art se lei ha base sigi se oza hai ba yagadra oza gi thoughts amta hai bi tasengna ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯅ ꯁꯨꯄꯜꯂꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯝꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯍꯩꯇꯕꯗꯧꯅꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤꯁꯥ ꯂꯣꯟꯁꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯩꯀꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯕꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯅꯪ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯁꯨꯕꯤꯀꯥꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯔ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯃꯤꯁꯨ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯉꯝ ꯁꯣꯃꯣꯔꯖꯤꯠꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯣꯡꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯂꯧꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯁꯣꯃꯣꯔꯖꯤꯠꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯆꯠꯁꯦ ꯈꯣꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯍꯪꯖꯔꯛꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 30 ꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯦꯛꯑꯦꯕ
masi yamna kuidri 2018 dagi ahak fajana sigi lagi maram sida yek pa horpane adugi mamang dadi ai subika se somewhere ai gi lai gi marakta figure gi background ni khangde some element hapa khaktaneba haidi out of the 100% 70% di subika na te 30% di subika ni adu 2018 adai dagi de hak atopa lai sing to yek pa tok thokhreba hanagi do adu subika se de hen focus tor pane kaina ganda as an artist ai gi contribution se lai ji utho ganda ko oigani haiba se khangngeba tabu magi space amadi platform se khoise lai yek pa se loira kan se 30 mu ye kan se da khangak taba kai da tham tar ga de khoise mu nangi lai se mi na u phangani kai ado artist sing je ayamba Facebook ta kai da upload to se tong na de khoi work sing je yamna surprise oina pi ne ye khoi ga ayamba some original nongma Facebook ta khap kat pa khaga ho badagi adudagi oigadra khangde I don't know sa tamoso miga se aiga pau phongna ba horakhiwne ba adugi through dagi anna sigi school of art ni have se karam kanda khanga dobno have sidi not only particular hoji hairi ba ina pankhiba missing gi khaktagi natte sidi collective oi posa ma darkar hoi hoji laiba laiba missing sida aikoina mokhoi do subika yek taba ya de have di langani but aikoina subika gi value amadi magi significant aduga cultural heritage ama lei sugumba ma khoi gi laik lei have se public domain da phajana lagta ragadi susoi soitana appreciate phangani aduga mayamna su pamna rakani haina khale aduga aikhoi isana su aikhoi school of art lerami na have se thajaba ngamakani aduga mayamna su chauna khoi gi leije have se haigani haitare oza yamna sunungai oza gi ngasi manglan dagi khoi collective work oza wangam somorji dagi oza somi mayam gi collective work sina sa have tar ngasi public platform da khoi gi subika art se khoi mayam khangnarak pasu male have tar ko yamna su achoba contribution ama khakne amasung as a Manipuri amoina se ama chokthok chaningai oiba moment ama khakne haitar namjal laga khangdana kanamtana khangbirna thambiram badung ba art form se hosik public platform the not only in koi local media khatang na tong national media sing this loimak flash tograbani have tar hadaki exhibition simak su yamna successful loiki exhibition ama khakne so high again congratulations on that oza thank you oza makhata na ama khoi exhibition gi matang slaktungai se aina ga subika gi matang se hangjani ma question am khak se lei haitar oza akoina Manipuri akhoi art form se akoina sum lenger ko matam da haitar 19th or 20th century beginning of the 20th century or at the ending of the 19th century sigi matam se akhoi Manipur da su with the influence of the Hinduism tongan ba art form ya ma akhoi Kaligar art form haigara sigi art form se ina sum thizar matam do za akhoi Bamon Singh mandap sing da keno gi akhoi Krishna Lila Singh adagi Gornitai Lila Singh admai loina mak thengne at the same time aina su atai kai da leram ga dagi na khan matam da akhoi Manipur gi ona indigenously akoina build tawjariba kang habata rath yatra gi rath sida kang sida gi magi nakan gi mathak ki sida khoigi sigi Kaligar art forms me amse khoine yam kanna thengna jai haiba tare oza hojik ti flex na loisin gre oza laibak ti ne oza aro sigi matang se aina mu khangjaning bja khoigi existing toriba khoi Kaligar art form siga khoigi civica art form siga oza magi differences se kaino ani mak se contemporary oiga doira matam dugi oiga adu adu matang da habi oza kanel aina thamjaning base aigi su kyani some certain aigi kharak study to budagi ni aina ngangjaba phangdui se aina tajarak pa oja singna hairak pa sing jegi matungi na haitare ko matang sida aina haining base subika art ka Kaligar art ka se taseng namak khenabra natraga masigi khenaba uba phangbra hangapa matam da hoi taseng na khene magi aina subika da ahamba yengwa matam da subika art yi ba laising se before the Vaishnavism oigani haina khale mamdi kaina kanda khoina ye ba laising sigi magi representation of the particular figure or particular human figure haitare ne sida kanana su Krishna ni natraga Gopal ni ko natraga any Hindu gi oiba god and goddess ki iconography se laite ba ko ado whereas Kaligar painting dadi maru aina particular iconography ji u phangeba auna sigi theme sida ani se khene haina ube amman ani suba khena basina magi representation da aikhoi gi anakpa arapa
kaina khoigi technique khara sanajari ko laik pase 3 dimensional uhan gadam ni 2 dimensional ni ade realistic oi gadam ni natraga hai sugumba mayam sida subika je kitang aikoina yeng matam da raw oi line khatana represent tawi minimum color khatang seasonarame masida anakpa arapa leite masida khoigi ye iba figure se foreshortening oiba yaude adai frontal figure oiga mamaina profile oiba gumba adai activity da haitar ku yamna simple oiba nga ma phaba adai kai gumba khara posa khara paiba gumba adai kana gumamda posai ama piba gumba asigumba yamna icham chamba haidare ne activity khara ui adubu whereas in kaino da koina karigar painting da di madu nataba henna kani art form se tongan ba ko color de ni khangde magi migi masak de ni khangde henna refine oiba haitare ko migi masak haikar su subika dadi naton phabo palam da su yawe machin babu phajana taam da yawe mamit haraga only dot amana natraga round amana adubu karigar painting dadi adumu oide mamai mamit phajana dum pale missing hoy emotion yawe hoy emotion je color na su yawe ko sometimes emotion di mai gi individual na yeng bada phawgadra khale but aina haining isina visual elements se aikoina as an outsider amoina yenga not particularly I say manung de yenga ngang bana tabata ko hek yeng matam da as an outsider kenabuduni ko isi ta thamjai se kaigumba ina insider gi ngang utar gadi ai hak yam deeply aina research tawdawani na kitang aingon da haibata kitang pan ba yawe haitare adna tasengna sigi art style se khene adubu my continuation lerangani tasengna muk lerangani magi representation da tasengna haikanda ngasi bauda aina uba matamda radha ga krishna ga represent taw matamda kedong da mabani gi closeness haibase phina ama khangna kolaga mabani se amatani ka haibse ulle ado whereas atopa layak tadi khena basu lai character masama atopa de influence torm pe ai but ai khogi manipur de hek lak badadi manipur gi oiba culture magi geographical area to the adapt to boya ba posakhra aduga magi folk element natraga hana leramba cultural gi element mayam sing je loina mix up tonaraga anoba nungai ba haidare unique oiba character du phangda banate yam nungai jo jo taja matam da so kabli ano perspective me am gak je ngon like phangzare ha da khoi viewers sing da so having a sigi khoi topic se ano perspective me am gak su phang gani na khale oza asuk yam na fazagraba asuk yam na magi magun laigraba sigumba art form se oza yam na kuina khoi gi public domain da khangdana mayam na discover tawdana akhoi di layak pa haitaba mini khoi di art form leram da mini have the visual art form leram da mini na yam kuina sama namjandana lay gi maram se oza plus at the same time subiga art form se sidha gi bagi maram se oza kari no oram kani na dikhan bi oza kana sigi answer se kitang tongan na kitang thamjage ko haidi subika gi maram da thijandaba min leitaba natte ba ko yan hana Ozamutwa Bahaduna exactly kaukre 1979 or 8 adaida yana na magi lari ama phone kreba adu phone ki ba matam dumak subika khangdabara habadi oiramoiba tasengna khangane ba adugi matam du da aikoina mana puthokpagi perspective se khoigi illustrated manuscript hairaga generalized toraga puthoyeba sargi se not School of Art ni haina claim to deva ko adu layak pagi magi apa masagi contribution am saweba subika art je haudopa matam da ozamutwa bahadu pandaba soyareba ko magi chawa contribution lay as well as ai marathana mo oza tombi so ai haijaram ke mayang ma da oza thodi jam tombi masamaksu ngasi gi art ama appreciation gi wafam se lag matam da oza gi article mayam ne ba khoina pa phangi se o ko ado ozasigi magi every article da manipur gi oiba wari lirak pa matam da subika yaw da banate illustrated manuscript of manipur gi lai ye pa puya se si yawe ba adubu aikoina ngasi aikoigi hoju aikoina khalli si de amu higher ozasing na purami posak se it's not only generally aikoina khangnari ba layak pa illustrated manuscript ni khakang haina ba yade
sigi laik si di subika oigadavani haidana school ama oigadavani haidana adugi wakhalon da puthok sabaneba subika mangdaba gi posak se first ngasa aina haijakhiba ai subika pana na bkhone pa ba thu e haiduna su lai siga ngasai tek siga pa matamda aingonda exactly phawon ningi ba magi keno se aingonda phawungam deba maybe particular me amakhagna natraga group of people na madugi deal tom do maleba ko laik ta su yengo ba laik pa matamda ye iba laik khui scriber na natraga ngasai gi puyai ba mi sing ne ye sing se something me amabu magi material decision naraga some kind of metaphysical world the puya bagi laik khui oram pasu yai ba samna kan da mu laik bagi mai machachida line gi representation dot ki representation se khoi ni yeng matam da something ma se kani abstract se abstract ki oiba concept se yam yauri ba sireida haidi manung da phummaga kaino ma leirangani haibudo ado akhangwa mi duna hairak tragadi aina henge matam da lan ba su yarum ba su yai yorop ba su ya ne ba adna ngai subika haiba posaki laik sing ji ga aseng ba function and value ta ke hai taragadi subika subu ye emi ba masigi maram da deal tormi ba mi khaktan haiba ngamangani adugi mi sing do hojik leiribra or leitabra haiba to koi thip tok pa darkar oiba leitabana maram oiraga leitabana oiram do maleba subika have continuously sustain toraga koi practice toram trisi sijima mathang da aina sina ai personal oiba posak male aigi tamo iba aigi schooling amadi aigi institution na phawlak pa male ko subika kai gi damakta yektrino have se ai koi je ayambana from BFA amadi master have se western gi oiba phajaba sida ngauraga lakpa mi ngakta ne ba khoi se mi emoita di maku adumai chawta di mi gi figure to see oiga davani adai di light and set see oiga davani color adu ada phajaba hai posak se ai khoi gi oiba Manipuri macha sing gi oiba machu ta ba phajaba ka ha je tamakte ba khoi ai khoi gi lai ek pada amna sigi mayam si ye kan si da kamai to ge matam da aina 3rd year kari ngai da ngasai subika se yeksira or ye oisira habi ki mafam khara aina matam khara leikhi ba ozana introduce to se 2006 da ni hai khidana 6 da ai tongningi ne ba subika se yekni ba adubu aina ye u matam da ai gi ye iba matam da ai society na kari haige dage public na ai gi lai si pam gadra haiba posak se leitui ne ba nang ama aina karam haina aigi lai se pam gadagi hai taragadi leiriba society dugi mi dugi wakhalon jing je khoina khangdini dana mi sing duna pam mi sing ji realistic yekpa pameba masang mato yamna phajaba nupi masang mato yam phajaba nupa mi mane yekpa pamba mi kaunu leiriba mafam du daina subika yekta di obviously subika to mi amtan appreciate torp to su yai natra aduna adugi posak se aingonda leibana na natraga aina accept tawdrise aduna ai subika yekpa se ngam khideba adumai tawduna ai gumba artist mayam leirambana ra khangde subika se yemdrise adubu ngasi gi mikup se haitare ne not only artist khakta nataba artist pu nungsibiba art pu appreciate over me ko mayam leirakta ragadi subika da nate atopa laye khudimak laksano adum hingani haitare yam nungai joza makata na imuk aina khangjaning ba joza khoigi hana leiram liba art form mayam singse ngasai khoi calligraphy painting matang dus mayam tak pi ga hatar but aina muk khangjaning ba khoigi subika art forms da khoin lak matam joza ozagi work mayam je khoin jus da mayam se leir ko za akhoina sum yengza matam se khoigi treatment of lines at the same time akhoina magi khoi subika artist sum yeng matam da khoina side profile oina ayam boina da maina ui hatar and then sigi matang da treatment of lines da gi magi color at the same time magi boundary the use of dots mayam se sigi se khoina mayam ka u fangai ta sigi matang so zaina khangjaning base as an artist samoina artist ki magi expression je sigi se subika arts the day 100% artist ki freedom si di labra kamai to yedagi matang da hai bi subika gi magi subika haina thon khirba magi umbrella manung da leiriba lai khik mayam se si mayam se ayam ambana ayam ambana sigi lai se yek pa hodringai da hak one by one ai khara leijariba khara tidagi ai study to howe ada howe sida paper khara su pai ai hak paba kan sida ayam bana laik singi machat sida kari gidamakta dot hapamino ko background kai to bagi white thado mino aduga background hapa haita boi jala
हाइबा काइजे क्वेश्चन अदुम तवे बइंगोंद अदो अतोपा थियोरी खरा हाइतारेने अखोइगी फिगर अमा येबा अदुगी मताइदगा बाउंड्रीदगा अखोइगी डॉट का फंगतारगदि मीदो मूवमेंट दा लेबने मासे फ्रीज दा लेबा नते को माजे समथिंग एक्ट अमा तौरिबने एक्शन दा लेरिने काइगुंबा अर माजे समथिंग इन रेस्ट दा लेय हाइबा नते समथिंग कैनोमा एक्शन अमा तौय हाइबनेबा सिगी आइडिया से खरा लौसले डॉट डॉट से अदे कनागुम फम्मे यामना कूल ओइना अतिंग कोंगना नत्रगा असीबदुना फजना फमगा मचादो कौशली नत्रगा वारीगुंबा लाक मतमजिदा आई डॉट गुंबा सिजिनते कईगुंबा डॉट से सिजिननिंगे हाइतारगदि ए महा फंबान कोइबगी मतम से समना कान फॉर एग्जांपल सगोन थोरा चखिबा मतमदा सगोन थौबु चटपा मतमदा सगोल से कोइने यामनी स्पीड ता थौबदी ngसागी सुबिकागी मागी मचचिदगी कायरक याय हाइदना डॉट नोइना मागी मसम ममैदनी खंगदे मागी फिगर दनी खंगदे खरा हापे वइना अना अदमाइ तोदना ngसागी पिरमिबा मागी विजुअल एलिमेंट सिंग से मफम चाना खरा खरा आइने अरेंज तोइ समटाइम्स कनागोमना हायरक याय नंगी ओइबा कंस्ट्रक्ट तौनबो खोनाब्रा काइना ऑब्वियसली ngसागी टेक्स्ट टू आइना फुलफिल तौननबा अदुगा आइगी ओइबा लैंग्वेज अमखक आइना somewhere hapnaba ai adudu inba yaweba kaim khanda aduga as an artist hoji gi iba mi ama oina sigi layek sina isagi oiba kenang na haibedo freedom li yek pangam gadra haibedo neba ai try tawre yamna ado try taw matam da ai gi oiba gi ai gi oina di yek pangam me tawbutobu subika gi oiba magi mahau phangbra haibese che de gi egan hele कैनवास येगदी खितंग नुंगाइते अदुगा चेदे येगदी हेना ngसागी अखोइना प्री ऑक्युपाई तोबा हाइगद्रा आइगी वाखलदा ngसागी सुबिका सिना तुंग लेगिबगी हाइगद्रा सि नत्रगदी सुबिका मानदे हाइदना इंगोंदा कंस्ट्रक्टर लेखिबिरा खंगदे चेदे येक तारगदी हेना सुबिका सुमाले एज वेल एज आइगी पर्सनल इमोशन जु दुम फोंदोबो दुंगामे याम नुंगाइजु ताजा मतमदा हाइबदी अखोइगिने हाइदना अखोइना प्रिजर्व तौरगा थमजरिबा लालगा थमजरिबा सिगुंबा आर्ट फॉर्म मयाम जे हाइबा तारेको अदि ओजा होय मयाम थोकपिरकना मोहना रिबर्ट तौबिरकपा जे हाइबा तारे अदि यामना सताजबदा से याम नुंगाइजे मखाता ना इना मुक खांजनिंग बसे ओजा इसामकसु अखोइगी मणिपुर यूनिवर्सिटी ख्वाइदिगी लेमजिनिंगाइ वरबा अदुगुंबा महि तमफम अमखकने सिगी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स तद माइना होजिक लाइब्रेरी सर्व तौबिरिने हाइबा तारे सिगी मतांगसदा इना ओजा मुक एकेडमिकली चंगसिलप मतमदा अखोइगी सुबिका आर्ट फॉर्म सिगा मरी लेना अखोइगी एकेडमिक पेपर गुंबा थ्रू यू ओजा मयाम दे हेना खंगनबा अखोइगी एकेडमिक एनवायरनमेंट दे हेना अवे ओहेनबगी दमकता अदुगुंबा पेपर गुंबा पब्लिश तौगिबगदी लेग्रबा अदुगी मतमदा स्तंग हाइबियो तसेंगना फैकल्टी अमा ओइना मणिपुर रसु लेजरबा को सिगी मफम जिदा हाइतारेने यामना चावबा अपॉर्चुनिटी लौबा याय आइना को अदुगा यामना नुंगाइरिदी आइगी रिसर्च की होजिकी नौना हाइतारे आइसु यामना कुइद्री 2018 अदाइदगी आइ होरकपनि को आइगी ओइना पेपर सुबिका खक्तगी ओइबदा अतोपा नतबा को सुबिका गा रिलेटेड ओइना बदाइ पेपर अमदि आइ फोंख्रे अदो पेपर सिगी मागी फीडबैक यामना फंगी को मपानदगी मणिपुर गे सुगुंबा लाइक अमा लै हाबसे सोंगी पेपर दगी फंगबसे यामना नुंगाइ खोनाय खोले हाइदना को यूनिवर्सिटी का तोप मीसिंग नाइंगोंदगा थारकपसु यावेको अदुगा हजि हजि अखोइना अनोबा अखोइगी एनईपी से सिदगी अखोइगी मथंगी सही दगी मुम अखोइगी चनरकदबा माले यूनिवर्सिटी की ओइना को अखोइगी डिपार्टमेंट की ओइना असिदा अखोइ सिलेबस ता हापे पेपर अमा मणिपुर की अर्ली कनो विजुअल आर्ट फॉर्म सुबिका आर्ट से अदो तमना तमना मसी अखोइ तसेंगनमक खुदक्ता ngasi ohenningi haidana aina hekta ngasi mak tawbudi kitang wagani ko kaina kanda aikhoi punamak khangminaba hana changi tasengna ngasi mak khoina exhibition tawri sisu academic ki oibadagi kitang lapthoga lairiba mi kanasu khangdaba haidarene lai habase laikpa hairaga painting khak tawba khaktani meamu naise ado लाइक एप्रिसिएशन जो तमुद्रबा इंस्टीट्यूशन अतोप डिसिप्लिन दिगी लाकपा मीसिंग जे हेना फोकस तवेबा खो को हाइदी अंगांग मचा लाकपदुना इंगोंदे हेना नुंगाइजबदो हाइतारेने कैना कान अंगांग मचा दुदगी हौरगा तमना सेंबितारगदी कैदोबगी अखोई सुबिका लेरोय को अदुगा एज एन एकेडमिशियन अमा ओइना
aiki tawang ngamba chang da hak togi khali hojik su hak paper amani haidare ko supika makti nate puya gi maramda magi color gi keno se component se karino kaina khara thizalli yam sun ngai mai pak pu su view haise ge ai khoi gi oi elements mayam this mind tor kan oza hoi gumba mayam se not only practice to but with academically so mine preserve to su yam na dakar oi ba need of an hour ne haise ge oza na ngasi to wir contributions e amal nai driven contributions oza effective gi mai kai ge so hiding highlight na thank you so much haise ge oza makhata na mo oza handaki 13 July dagi hokiba Manipur mythology and folklore sigi sida khoina subika art mayam se khoina books and coffees khoigi Yumnam le kai le basis da khoina tongan tongan ba keno exhibitions mayam ka togi haitar sigi se oza khoina su khoi se lecture me du am the huge success ni have tare mayam se yam na thajadana mi mayam sigi appreciation se roi bi da keno togi haitar bombard togi haitar oza sigi matang se da oza ainam khangjaning be se layman amoina khoi gumba layman amo gumba moina lak matam se subika art se u matam se makhoi gi reactions di oza ka bain tawi khoi gi nega have the sense of belonging ga su your kam da ka moi gi reactions di ka bai di matang da su hai bi akhoi February da ko National Gallery of Modern Art da ko sigi lyric se release to khiba ko Delhi da adugi matam du da ai ki work se original artwork ti nataba print of thogane akhoi display tau khi ko asigi matang sida tamoso minengon da hai Sapha nangi lai sidi mayam ngauna re just akhoi gi keno ni ko sum hai bene sina keno nate ngauna re aduna Manipur da khara uttaba ya roi ne hai ko ada tasena lyrics se mayam na loina mayam each and every idea family kudimakta ngasagi like se thungraba ko subika art se exhibit tawgi sumathau ta de taseng na haiga di hantaki tawgi bse ado yan akoi gi hanba lining phone gi bse 2021 da phone eba covid matam da adu da su akoi se like se Manipur da kyam yamna mingon da yau khrabno have su khang deba aduga hantaki 2024 da phone ki ba lai si degi khoina khan ki bse subika art ki like sing se mingon da amtang pullaga mayam gi reaction se amtang yeng se Sapha ana hai kan da ina tamo ke sukai de yeng se do books and karai da to si gi hai matam da khoina books and coffee se ai gi imana vi bisantam ni mama sama sup subika yam na pamba mi ne ba ko ai de ai ga ma ga se workshop ama khal su pun khreba subika gi amba trial to gi ba workshop ama adu ki animation workshop si gi ma gi film je puthok ki draba male adu adugi warisisu aina ningsing jaraga books and coffee da ai khoi approach to si hai kanda bisantam se yamna akhoi da help tawe hai tare ne even mafam du bok da free da by exhibitor se kaina ga ingon da hai ba anai tok dana to bodagi ngasai gi subika se adui mafam da utpa se kawi no hai matan da mai gi la iba missing se akhoi hai pe hange ba karamba mi la ke ha kanda ayam mana lai appreciate to ba mi su lai sung kan khang da ba mi su lai ayam mana mixer of kanone ba public adu da tungani ha ba khange ba ay adu itar ga di si ma pham chin fa farani haidena choose to we aduga mayam gi reaction se ngasi mo hai tare ko lai ai khabar da ga ibira ko se media ki keno su isil naw sin su yamna aibu help to ai tare tasengna subika je khangbin na bai damak se moine yam tine help to even kanel na ngasi ai copy re su after subika de ni natla ado adui mamang da su media ki mi sing se aingon da approach to ko se after sigi book si khakta tholak pa dagi neba ana moina su public da aware pi badagi mi sing yamna lai aduga mi sing duna su aingon da personally hangak pa se ai 24 hours ki manung da koi na uli se 11:30 dagi na 7:30 bo ulle ba ko ai ha pung amma dagi na 7:30 bo ti continuously 5 days 4 days leiba adu lak pa angang sing ga wari sana ba se yamna kyani ngak pa yawi hen aingon da wish torom ba yawi phajana tawbiu adai di kana gumba artist
angang hai tare ko moi lak pe sar nangi lai yek pase workshop tang siladi sar kamai yek puno ai ku ju tamjage hai ba yawi kana gum na sumai hairam su yawi subika art ana ina thiru re google da asing ba subika art de gi di nang na yek thor pa subika art ne he na koi da inspire ta we hai di mixture of kani moi gi keno sing sai ngon da pire do ayam bana puning thogot pi bang ak to oi aduga mayam pam khiba yawi aduga aina haijaning base mayam su apam base dum thambiu aduga punnam tang hona minaraga haitare ko Manipur gi oiba pi asu yamasu yamdrasu aikhoina masibu phajana thambiba haitare ko posak se sidakar oi oza yamna sungai taza matamda have the isada so as a Manipuri moine ozagi wari me am staff matam si am inspired we am so proud oza haitar oza duga hoziki like se pan beating is the and that is why Manipuri myths retold amasung feather falls and farts Manipuri folk tales retold sigi anis the ozagi works say yamna das oza so mina torakanda ira kanda ozana illustration pai bi kanda ozagi works se mine hena khangbi gi basis dagi sne haijage oza sigi lyrics si makso kogi international publication haitare ko penguin na su phongbir kanda have the picture bi to one from the solo na magyo group ni at the same time aina sum taza matam do sigi kogi IS ki kogi coaching center sing daga moina question hangbo matam da Manipur gi visual art karam bano ka har kanda option da subika ga se pi bage to mani am kan thing not only in Ozanan media pan being not only in local media katang natabida state media katang natabida national media sing the so Ozagi worry about akoigi subika art sigi matang da koine far and wide adum hojik lo ma chatna graba ngaktani habatar akoigi su yamna proud oiba moment am kaksne haizage nsi me ansigi congratulations haizage za aina hangzaning base oza ngasidi oza hoi mayam dagi oza wangam hoi mayam dagi oza somi hoi mayam na tawdna subika se amu hanadi revert tawbire ko adubu sigi se ngasigi stage se lay sigi gi habidi legacy se continue tawna ba habatare ko oza hoi gi plan di kai kai le bi adu siktang haibiram akhoi gi oiba collective oina khoi sijima tawsi haidana haidare tawsi haiba pot ama khakti khoi leje de dubu mi khutimak se akhoi gi collective oiba hojiki akhoi gi group se tongan tong mo gi idea dum puthongna rei ko ai gi oina isa gi oiba kitang thamjabada haidare ne sustain toroga thamba se amna maru oi samna ha kan da akhoi ngasi laik pa endangered art form ama leire masi amu revive tore haiga nongnini khaktang khanaram banataba si je sustain tau se haitare ga di akhoi gi mityeng je kitang larger oina hiang pa yai samna ha kan da akhoi gi maru aina academic ki line haitare ko si hai dana aina academician amo oi haibagi wana jade samna kan da khoina laik pa haib ko laik pa gi posak si gi appreciation je laik pa khaktana appreciate to ya te ba laik to mean appreciate to su da kar oi haba an ai gi lai se kana da yehen uling no haiba se laik pa da pi bana te ba laik pa na laik to mi kangbu khara da ai gi language se express to bune haiba lai ana sigi subika hai posak se hingan ge amadu masigi sustain to ge hai tar ga di ai khoina ngasi ai khoina khongpa ngamda ba lai puya kaya mi yum thong khuding da lainaram ba su yorom ba yai ngasi gi media gi through si da khoina ingit haitare khoigi sugumba leitare di public domain da puthok piro oba aduga akhoi mayam khana seba ko aduga paper inning ba mi kangbu not only visual art have se interdisciplinary or subject makhalam ne history na su yeng ba yai anthropologically yeng ba yai had a different aspect ye khoi ni loina research to ba yai ne ko ana as an artist amo oina natraga hojo je ai mu da leiba faculty amo oina aikhoi gi syllabus ta hapiraga angang singda lyric tambiba amadi masige value sibu aigi angang singda khanganlaba amadi sigi exhibition chugumba yekpa lai yekpa exhibition se khartoina utpiba not only painting aikhoi gi art form sing se phi dani khangde atopa material khenaba ko asida su khoi try to ba yai hingan ge haitar ga di lai yekpa khakta nataba ko samna kanda ngarang han ai wakhalam khale akhoi gi phi iliba phi sing chi da subika art che gi manaba mayam yawe ba motif
ko sigi posak sida aigi oiba yekseriba art form seju ngasai firon sida khara hapsan basundum yaba yaina ko aja de kitang sandok paje kitang khara hendo e na ko khangmina base sandok pa hair ga khangmina base admai tok dana craft ki atopa samna kanda gift item ko ngasi koi penguin na poster semi ko amna easily mi amada communicate tong reach out tong ha admai tok duna khoi su macha macha khai ta ne sumba mi amada hek yoroba nangi duna amuk sidi chain ama khangne ba sandok pai se khangmina ba hai ba se ana sugong posaki technique or my ideas mayam je pukhamina ba ama changi ai khaktana subika hingan bangam moi mayangi collective oiba contribution je leitar ga di subika sustain toraga Manipur da leigani haina thamse ya dangai ta jang tanda ngam basu oi shino za subika have se se mutta basu oi shino have wa hi je thamse ga za wari shaning madi mayam khak lei hai tare adu ko gi Khangminashi Manipur sna kak na motam oi bunina kuina pumen pawmin na bagi tancha di fangjeri dori oza gi mathang tar ko project sing the say na mai pak na Manipur gi amna ina khun graba art form sibu hen malem gi tongan ma fam sing da yohan da ne hen chokhat poi bi have effective mai kai dagi aroi ba kachage oza thagat chari thank you so much oza masiga loina impact tv na paring na sindok chari ba Khangminashi Manipur gi thoram matang swai relation jari mathang ge episode ta anobo personality ama galorina anobo wari kya galorina miyam gi damakta Khangminashi Manipur hanjera ki ge impact tv bu meeting ta review